Kumbabaro ang itim, bahagi ni kikindiat tayo beladem. Rusia kelalik ban tombor ya ke Ukraine. Pat kumkalat pantem ni penjajai ke ni ketama. Kiri ke pertai, wala kimla banyarap ya ke Ukraine dak bapak sipai na ni tiar tama. Henry kila persyang banbu dak sanction. Lani kata ketama lemba kayo kakot, lani ketama pisah persya ya ke Rusia. Henry kejengkeli mentah kelong, bahatu ke ni ke sanction, kala ni ban penbah. Ni wan ra jeng suk, bat bantem ya ke ni ketama. Lani kini ke sanction kan bu jingma penban ni ke pertai berkalak penyalam penban siduk ketama ke maham syarkai syushu kebeli sibun parlok bapipej berkersian ni ke khasi data bat mentah ke kenting ni pej bat sengap ni kini ke kubur maka khasi data kan warak sepi mentah ngangai bagi babu nangi ngelatip bahai ke jengmut jong ke sanction Henry ladarang dan katukan ni ke bampat da sungutu ya kini ke kentin in persyang ban batai hang ni kendiak saj sepang jongka Mat sungguh tu kampai kini ke sanction, tungnya pej kini ke dur, hakaba ke Rusia, haswa jong ketama, kadang dan apa deng kesuk kesan, pat ke kamai kaji, kade ke tiap, kayok ke kot, kadang tanam ha. Hang ni penyui bau new line export, barang bulu upen i bak Rusia, kade lani ke shalan, sikiwei kiri kumi kompanyang ke keser bau doyong. Une pat ulan import, barang orange lani rongso, upen i bak Rusia katiet lani ke shim. Nakiwei kiri nuksa kum ke iPhones na US ane kali na Germany ulain financial pan pajarngam upen i ya kepisah ke barung bami Rusia ke baginong khayi ke de yathiet bat ke sim keleng na kiri bamarjan barkum joru kepisah ke baka sarkar Rusia ke bu sikiwei pat kiri ban pelong ya ka kum ke dolar lani ke euro kenang bakala ban wanra bang ya ka silakari hakapor bakadon kam ulain bel pat barong purple Open i ya ke spa simet ke bagi head spa jong ke Rusia ke pelut ke bagi tiet flat ha London lani Paris lani ke tiet di kiling soin lani ke jahat bakin Shanghai ke leng ke pertai ke head spa ke Rusia ke dan ke pisah bagi jing dan jing em ha ke leng ke pertai bat kepedan kami ka ha ke ban pensobhai la de udan samne wei pat ulain travel badai tiet snam jong ke yok ke kot ke Rusia ha ke bagi breu ke lek kiwan da kiling soin bat lek dan kam lani ke lek khai pateng Bakum joru panet Shanghai suari keleng ke pertai. Bat kumta hang ni ngila ban ong bak Rusia kadon ni kejingnya dai bat barok kiri ke pertai. Ha kaba ki ya kieng ki khai ki pateng kumbalong lem mangi. Bat ki breu jongka ki yo ru ya karoi ke par bat kitap ki pahu bat ki kemen. Henry snowbok syu kensan ke Rusia hakini ke penai baki tayo bladam. Kala lej ban tambor ke Ukraine. Bat kiri ke pertai ki ong bakim sultanat satya. Bak Rusia kan lej ban tambor ya ke paramarjan. Kumta Panyarap ya ke Ukraine da ke bapak sipai lan teria leru kimslan namar bagi septieng yo bah kecuk nuklear menta kan mi biang katamaba kabala man penjat sendan ya kalong breu man breu ke pertai kumta da kecingnya merjumut jong kikat tukat ne ki hekli barbaro kilai selalang bikin ajing seneng ya ke Rusia da ke bikin her tama persya ya ka da ke tama lingba kayo ke kot lan ke tama pisah balatip ya ka kum ke sanction Tumentang ini pej hadukat no kani ke sanction kalakta e kari Rusia. Kembang iong baha ke basdang hakabak Rusia kadang dan hakasuk kesan kakamai kaji kakai peteng kadang tanam ba. Henry menta lingba kani ke sanction kiri ki Europe kelasdang bansange no ya kakam bande ki marem dor jong ki Rusia. Penban pedeng kata kajing persyang lami pat katukan Italy kiri ki ba persyang bersyum kebu ya kani ke sanction. Bat nuksa kum ke Italy ke bala persyang ban pan exemption nakani ke sanction kanang bakala bande ki tiar jongka ki pakan sai kum ke Gucci lani ke Armani balong bak Italy kalayo ya ke kebu Henry abaki babun kiri Europe kila UI ya kene kila bitar ya ke Italy bat kila pha ya ka bakan sange isisundan bat kumta ke Italy da ke jing bombanse kalaham pan pendam nyuman no shushu long bak Singapore Kalakang no iki breu jongka bikin de kitiar elektronik sepat komputer Rusia. Bat penbut sekat Taiwan, hakaba kalakang sisendan bancalan yang microchip Rusia. Bat kani kalakta ajur pai ke Rusia. Hakaba kini kisengi bamenta microchips ulang wei ni kitiar badan kamtam. Hakaba klem microchips kibor kikor berkitiar elektronik kin omla bantrikam. Shushu long barkispa atli ki multinational companies kila milut na Rusia. Modern mapi kan no kan long kacing do nong lada phim yo shu ban pe YouTube lani Netflix pat phim la shu ban order ter na Amazon kembala tipru pak Rusia ka de ka wei ni kiri ka pertai ka balala ban supply bun ka umpanyang pat ka gas
Berkumta kiri sep ngiru kila sedang ban khang no ya kajing thiet panyang bat gas na Rusia. Berkanekan kala kata bhai ke Rusia. Kapawan baar kajing la bat supply panyang sikiwe pat kiri jong kepertai. Berkanekan kadai kata kajing temu jong ke sanction. Bat pedeng jong kane u presiden jong kari Rusia. Uang bo UI ya kane kum katma ba pasirkai ke bakiri kepertai kila le persya ya kari jong u. Bat menta ulapan kre ikinam ding bat kinuklear panile persya ya kane. To mentapat nginyepet ke kebaca ya ke spa ke Rusia. Baro ke spa jong ke Rusia ki badan hakalis jong ke sanction. Menta kim na asyu bandai sikiwe pat kiri. Perwat kepisa bagi bu sikibang jong kiwe pat kiri ru kal fris. Lane sokut lut. Hak bagi mla asyu bansai. Pat baro ki jahaj pat kiling suin ke bagi labu sikiri nong we. Kila syak ni lut. Bat ladangi pej nak ofak les. Ngila ban syem bahadu kembanyos pak khat arngut ki hes pak Rusia. Ki balangat hakani ke sanction. Bat ngin syem ya kane ladangi pej lengba ke ofak website. Bat na pedeng kini ki nyos pak khat ar kumbalai pak ngut ki de ki nos na an kari Rusia. Bat ki basa na tapat ki de ki hes pak. Ki badairu ki klik du jong ke defense bat ke media company. Bat na kane ngila ban suthu balada jet khanang ban pengat sanction ni kini ki hes pak. Badan bor Rusia kanang bon pentut yu kecing im jongki bat kane kan perlong iki bakin penbor yu Putin mun pensange no ikani katma baladan ru sakawai kanong le Instagram ba ponam jong perthai ke bakarteng ke polina ke badang art pun rius nem kerta bat ke basyong ke ba im kecing im ke ba pohu pahai London bat kane ru kade ke khun jong hespa ba bat ru kum foreign minister jong kari Rusia bat kari UK ru kalaban no ikani ke samla bat mantah kala sokut Rusia bakalah ban ino sedian ke spa ke pau bat kejing dan jing em joka London bat hakane kan kerkom de spa ngut ki spa jong kari Rusia kila syak pengat hakane ke sanction hakaba kila syak pentut kenang bakin penbor yu presiden jongki mun persenge no ikani ketema ladangin phai pat syak travel long bagi babun na kiri ke pertai kila ban no ikiling sun ke Rusia bakin rong kiri jongki pat komjuru kila pensenge no ilaki jong kiling sun bakin irung Rusia pat mata ke jing tuj jong ki brio nadu kinong khai kinong jungok kai pertai bat kinong lek don kam kalah yar sebab palan bat ka bakhadu ni kini sanction ka banginya keren mata pat kade ka pisa ka bahedu ka bangimla banyu i ha ka bak Rusia ka bu skiwe pat kiri kum ha ka dolar ane ka euro bat ka pound kale kanang kani kum kala jingeram pelada ka rebel ka balong ka pisa jongka kan herdor ka Rusia dakata ka pisa ka banabar kan thiet pat ka rebel kanang bakador jongka kan kiupan Henry kaniru menta kala syak freeze pat kala sokulun hakaba ka American bank ba ka British bank kim ailat shu ka Rusia bakan kata bat sakawai ka bakam kata shu ka Rusia kalong bakiri ka pertai kila pen kulut ka jinge dai bat ki bank Rusia hakaba kim syak shu man transfer pisa na Rusia ling ba ki Swift bank bat kumta ka Rusia kambat se bagahap ban pan jinge ram na China bat sakawai ru kinong Rusia menta kim la shu ban penan kam ya ki credit card ane ki debit card namar ba ka Visa ka Mastercard ba ka American Express kila mina na Rusia modor mapi la ki ATM kin sange kajing terekam hang ni hari jongi kan no kan long kajing kelumar badai halor jong kini sanction bakiri ke pertai kelala ban pelong ya Rusia nakari ke batnem ka yo ka han kaya kayeng syakari ke bakanja bat ke bomdan bat menta ke Rusia kala syai marway hakaba kicing kila sedang bersertam nadu ki spa kinong sensyar kisipai bat kamtam ukup siliang sem siliang bat kini baro menta kila khamit lut ya laki kaman syo Putin balong presiden jongki ngim artatin bat nginget baki babun kila persyang ban pha pensange no ikani katama Henry hatu presiden jongki un sengap mu yaki bat kani kecing keli ngasngau bakadang long tang kaham saya ho ladangi pej na kini ki sanctions nila ban ong bakal kata sisa yu Putin hakaba ka rebel hakini kita yo kala hap syadu syatrai bat don bok badang don kiri na Europe ki badang thiet biang ya kompanyang bakhandiat bat suki pasuki kala sedang bat kiu biang dalele ngimla ban ong bakani ka sanction kan pen kala bamut yu Putin namar uni umdai ubreu bakomanga bat mapi Henry uni udai ubreu compare na ki wepan bat udai ru ureu trangbor badon la ka jong kanong rem ka bas camp ikan maru kumnu presiden jong North Korea uyang scam hala ka jong kanong rem wala baro kiri ke pertai kila kentat ya ka ngange kan long kumjuru ya ka Rusia namar ka bakham syep tiang susu kalong ba anda ba ka jingduk jingkerdu kan trai ting ya kan kari brio kan sesngo sen ladi bat kin sngo ba kila sya le ben hakiri ke pertai bat ha ba ka jing tangan kan wan lap yu brio ukloi ban le wat ya kan kono ka kam sniru ngange banginang kan ma ba ya ka daw ba ka pelong ya ka thama ba ka ba ar
Kumno bagi Jerman glasim ya kerai ban penher keput ya kiri ke pertai. Dah ke basdang ya ketamaba ke baar. Hadin baka cengduk cengkerduk kel tambor ya keri jongki. Dah ke bakut hi kene ke sulong tang ke ceng mudur. Amar ngin umla ban batai lupai ke bansawan. Namar kawai pat kaliang ngi bakne ke sanction kam dak kata ki he spa. Namar kini ki dan bun kilat kelenti ban kedang ban subhai ladi. Henry ke ceng jenjar ke ceng hi kade yu pajba kiluk kilak berkir-kirya jong kari Rusia. Bat ngem dai ruban klat ki cing duai na kapenta kilanot jong ke Ukraine ki beladu ya ke cakasyong bat ki ba iet bat hon jong ki ke Belgium.